Good morning, guys. Brother, tere hommikust kõikidele vaatajatele, kell on 8:30 ja Paide linnameeskond on oma 5. järjestikuse eurosuvega jõudnud välja Walesi, täpsemalt Wrexhamisse, kus on siis üks kuulus Hollywoodi näitleja Deadpooli Ryan Reynolds isiklikult omamas ka üht jalgpalliklubi, nii et oleme igati heas sellises jalgpallimullis omadega. Ilus hotell, ilm on hea, soe ja liigume tegelikult hommikusöögi poole, kus me loodame näha siis mõnda mängijat, võib-olla klubiliiget ja rääkida nendega siis põgusat juttu sellest, mida me oleme juba teinud ja mida me tänase päeva jooksul ette hakkame võtma. Head unetunnid on selja taga, nii et läheme selle puhanud tunde pealt siis ägedale uuele päevale vastu. Ops! Kui Britimaal, siis juba Britimaa hommikule omane hommikusöök ka. Munad erineval kujul, peekon, vorstikesed, seened ja loomulikult punased lood. Gert Kamsil on hommikusöök juba söödud ja jooksukilomeetrid selle taga, sellepärast et kui kell äratab 6:30, siis hakkab päev juba pihta. Kase Martiniga sama teema. Kuidas hommikud alanud on? No tegusalt ütleme nii, jooksmas käisin ja nüüd hakkab jah, päev pihta põhimõtteliselt peale hommikusöök. Mis tänase päeva kava räägib? Mis juhtuma hakkab? Eks mõned miitingud ja siis õhtul on juba mängueelne trenn. Gert, sportliku poole pealt palju uusi mehi eilses trennis. Kuidas kutid välja näevad oma vormi mõttes? no see ei olnud neil esimene päev treeningul, nii et me oleme neid juba nädala jagu jõudnud näha. Poisid on heas vormis ja teravad. Kuidas eilne nii-öelda kogu reisipäev ja vähesed unetunnid organismi mõttes andsid tunde ka või mõjus see liigutamine selle eilses õhtus hästi? Pigem treeningul aru ei saanud, et ma arvan, et päevaplaan oli hästi paigas, reis oli kompaktne. Kes tahtis, sai ka reisi ajal magada, et ja väga pikk puhkeaeg oli tegelikult ka hotelli jõudmise ja treeningu vahel. Et tundusid kõik täitsa heas toonus. Selge, siis sööme ära ja vaatame, mida meile päev uuesti tooma hakkab. How was your night, guys? Very good. Nagu te näete, siis on meil valmis saanud uued fännisärgid ja ka fännimütsid. Ja kui te tahate sama lahedat välja näha nagu meie, siis saate seda soetada juba järgmisel kodumängul Pala Towni vastu. Tule mängule! I lost my passport when I found it and then it didn't count anymore, so but finally I'm here, so it's good. What should we do tomorrow? With the ball we have to dance, without the ball we have to fight. Keep the calmness on the field tomorrow. Think always before the decision,
read your teammate position and trust in your pass. If you don't make technical mistakes, you are winning the game. It's really simple. Don't allow them anything easy because they will not allow you anything easy. I think we are more talented team than them. Like everything in life, you need to prove it. Put the ball on the ground, trust what we are doing. Togetherness and the belief. And I want to hear strong applause now. Okay, come on. Ivan, match day -1 training done. Give us an overview of the team and the current state of the guys. I can see that everybody is really motivated, everybody wants to play European game. 2 trainings were really good here. We did, the intensity of the training was maybe even too big for the match day -1, so we even cut it a little bit more. After I saw how the boys trained, I'm very big optimist ahead of the European games. I think we are ready and hopefully we're gonna show this tomorrow. Pala Town FC, how much do we know of the opponent? You know us, we know a lot of things always about the opponent. We try to get as much information as we could. Aggressive team, playing very direct football, long ball, old school English football, I would say, with a lot of intensity without the ball and with a very simple and clear plan with the ball, where they want to use the sides, a lot of crosses, a lot of long balls, second balls. Without the ball, they will be very aggressive. We will need to calm the tempo down. Tempo need to be controlled by us, not by our opponent. And the best way to control the tempo is having the ball. So we'll try to do exactly that. And if we do that, I'm pretty sure we're gonna be fine. Are we gonna see a whole different Paide in comparison to the league, or is the plan more or less the same? I'm more than sure that tomorrow we will see the best version of this team. Super, that'll do. Thank you very much. Oli sama vorm ka see.